ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost. Djeca imaju vitalan značaj za budućnost svake države. Zdravi i obrazovani mladi pojedinci postaju odrasli ljudi sa izuzetnom snagom uma i mogu se nositi sa kompleksnim zadacima, doprinositi ekonomiji te podizati jake i uspješne porodice. Zato trebamo ulagati u našu djecu na vrijeme. O značaju ulaganja u djecu govorimo u serijalu specijalnih emisija Ulaganje u djecu. Dobrodošli u serijal emisija Ulaganje u djecu u kojem predstavljamo ideje, rezultate i istražene oblasti u okviru projekta Ulaganje u djecu. Projekat Ulaganje u djecu se trenutno implementira u 4 grada, odnosno opštine u Bosni i Hercegovini, i to uz podršku i partnerstvo organizacije Save the Children. Provode ga organizacije Naša djeca Zenica, Naša djeca Sarajevo, Zdravodaste, Banja Luka i Budućnost Modrića. U današnjem drugom izdanju razgovaramo o značaju postojanja prvog strateškog dokumenta za djecu u lokalnoj zajednici, lokalnog akcionog plana za djecu. Pojasnit ćemo vam kako je nastao ovaj dokument, ko je učestvovao u izradi, te šta on predstavlja za djecu u jednoj lokalnoj zajednici. A prije toga kratko ćemo se osvrnuti na značaj koji imaju pojedini dokumenti u ostvarivanju prava djeteta. Slušamo pjesmu Playing for Change, No More Trouble i onda se vraćamo u program. Ulaganje u djecu. The philosophy which hold one race superior and another inferior, yes, finally and permanently discredited and abandoned. Oh, everywhere is war. Say war. Congo sees war. Children of God. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Everywhere is war. War. Everywhere is war. Killing a brother. War. Destroying the country. War. For nothing. War. For nothing. They don't take care of an younger brother. We don't need no more war. Some winning, some losing.
Ulaganje u djecu. Slušali smo pjesmu No More Trouble, a mi nastavljamo govoriti o važnosti ulaganja u djecu u skladu sa njihovim realnim potrebama. UN konvencija o pravima djeteta sadržana je u aneksu 1 Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao i ostale konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo s obzirom na to da ima snagu ustavne norme. Također, Bosna i Hercegovina ima državni akcioni plan koji je usvojilo Vijeće ministara koji se odnosi na period 2015-2018 godina. Iako ovaj dokument sadrži niz mjera koje prepoznaju ključne probleme u državi, tako se realizacija tih mjera teško spušta na lokalni nivo. Također, svaka lokalna zajednica ima specifičnosti i ključne probleme sa kojima se susreće kada su u pitanju djeca i njihove potrebe, tako da je neophodno kreirati dokumente koji će se odnositi na pojedinačne zajednice. Lokalni akcioni plan upravo predstavlja dokument koji sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti koje je neophodno realizirati da bi se položaj djece u jednoj zajednici unaprijedio, a sve bazirano na prepoznatim potrebama djece u zajednici. Sa ovakvim pregledom potreba i mjera mnogo je lakše planirati sredstva za realizaciju dječjih prava i ostvarenja minimuma socijalne zaštite. Tako bi lokalni akcioni plan trebao i jeste zapravo alat za raspodjelu sredstava iz lokalnog budžeta u skladu sa identificiranim potrebama djece. Hvatajući se u koštac sa brojnim problemima i potrebama djece, opštine i gradovi u cijeloj Bosni i Hercegovini izdvajaju određena financijska sredstva za prioritetne potrebe djece, ali konačni učinak tih izdvajanja nije dovoljno vidljiv, a često izdvajanja nisu praćena glasom djece, koji je garantovan potpisivanjem Konvencije o pravima djeteta, njenog ključnog principa mišljenja djeteta. Ulaganje u djecu. U 2014. godini u okviru projekta Ulaganje u djecu partnerske organizacije provele su detaljne analize lokalnog budžeta za 2011., 12. i 13. godinu, na osnovu čega je napravljena procjena sredstava koja se ulažu u djecu na godišnjem nivou, kao i procjena broja djece korisnika istih usluga. Istražene oblasti bile su obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo, sport, kultura i rekreacija. Iz svih provedenih aktivnosti proistekla je potreba da se radi na kreiranju lokalnog akcionog plana za djecu, koji će biti jedinstven dokument i sumirati ključne potrebe i probleme djece u zajednici. Ulaganje u djecu. Grad Zenica postao je prvi grad koji je usvojio lokalni akcioni plan i to 28. aprila 2016. godine. U Banja Luci je lokalni akcioni plan usvojen 28. jula, a u Modriči i Sarajevu još uvijek se čeka na usvojenje ovog dokumenta. Detaljni prikaz situacije u Zenici nakon pjesme Cool Kids Echo Smith. To me is kind of being unique and being someone who you want to be. And like how you see yourself, I guess. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with the big
ain't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. And they said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Like the cool kids. Ulaganje u djecu. Ponovo smo u programu i nastavljamo govoriti o značaju postojanja lokalnog akcionog plana za djecu, ali trenutno predstavljamo situaciju u našem gradu Zenici. Udruženje Naša djeca Zenica već dugi niz godina prati položaj prava djece na lokalnom i državnom nivou. Kroz brojne analize, istraživanja i vršene monitoringe ponavljale su se preporuke za kreiranje lokalnog akcionog plana. Proces izrade kao i ustupanje neophodnih podataka potrebnih za definiranje prioriteta i mjera vodilo je udruženje Naša djeca Zenica. Nakon potpisivanja memoranduma u saradnji sa tadašnjim gradonačelnikom Zenice, grad Zenica imenovao je radnu grupu koja je radila na izradi ovog dokumenta. A pored radne grupe svoje prijedloge i sugestije dali su i profesionalci iz oblasti dječje zaštite, kao i roditelji kroz različite vidove konsultacija, razgovora, fokus grupa i upitnika. A svoj doprinos u izradi dala je i grupa Dječji parlament grada Zenice, koja je kroz svoje istraživanje razgovarala sa preko 100 djece. Mišljenja djece uvrštena su u akcioni plan. Na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.4.2016. godine na dnevnom redu između ostalog našao se i akcioni plan za djecu grada Zenica. Akcioni plan za djecu grada Zenica je jednoglasno usvojen i prvi je dokument ove vrste koji je grad Zenica usvojio, a koji se odnosi na djecu i ostvarivanje njihovih prava. Ulaganje u djecu. O samom procesu izrade i usvajanju akcionog plana za djecu grada Zenica, kao i izdvajanjima za djecu i njihovim realnim potrebama, razgovarali smo sa gospodinom Miralemom Redžićem, članom radne grupe koju je imenovao grad. Gospodin Redžić nam je istaknuo da je lokalni akcioni plan prvi dokument koji se odnosi na djecu i ostvarivanje njihovih prava i da je jednoglasno usvojen na 15. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.4.2016. godine. Istaknuo je i da su realne potrebe djece mnogo veće od trenutnih izdvajanja i da se upravo kroz lokalni akcioni plan želi poboljšati položaj djece u našem gradu. Što se tiče izdvajanja za djecu u našem gradu, mogu se svrstati u obavezna izdvajanja gdje je zakon precizirao obavezu izdvajanja u oblasti
predškolskog odgoja i obrazovanja, zatim izdvajanja za prijevoz učenika, nabavka udžbenika za određenu populaciju, u ovom slučaju za pripadnike boračke populacije i zatim obavezno zdravstveno osiguranje. Realne potrebe djece su mnogo veće od trenutnih izdvajanja. Kroz lokalni akcijni plan se upravo želi poboljšati položaj djece u našem gradu, a za to poboljšanje su potrebna određena financijska sredstva. Mjere iz lokalnog akcijnog plana za djecu su djelomično vidljive kroz budžet za 2017. godinu i nadam se da ćemo do kraja ove godine ispoštovati većinu mjera koje predviđa akcijni plan. Ulaganje u djecu. Kroz akcioni plan naglašava se značaj ostvarivanja dječje zaštite bez obzira na ekonomski i socijalni status kao i razvojne teškoće. Definisane su mjere sa ciljem osiguranja uživanja adekvatne zdravstvene zaštite svakog djeteta u Zenici, kao i jednake mogućnosti za obrazovanje od najranije dobi. Naglasak je stavljen na aktivnostima i mjerama koje se implementiraju u nadležnosti lokalne zajednice. Također naglašen je značaj pristupa sve djece kulturnim i sportskim sadržajima i aktivnostima u cilju razvijanja maksimalnih potencijala kod djece. Naglašava se i inkluzivni pristup u svakoj oblasti kako bi sva djeca imala jednaku priliku da se liječe, obrazuju, zaštite i uživaju u slobodnim aktivnostima. O ovoj temi razgovarali smo i sa generalnim sekretarom udruženja Naša djeca Zenica, gospodinom Ernadom Bihorcem, koji nam je govorio o samim ciljevima lokalnog akcionog plana za djecu Zenice i ostvarivanju istih. Što se tiče ostvarivanja tih ciljeva, da grad Zenica nije se baš pokazao kao najuspješniji. Ovdje ne govorim samo o gradu Zenica kao instituciji, nego općenito kao lokalnoj Zenici. Mislim da je nevladin sektor zakazao, dakle nevladin sektor je mora da se uključi što više u realizaciju tih mjera. Javne ustanove također moraju da se uključe i na koncu gradska uprava. Ne trebamo uvijek gledati samo financijski da se podrže te stvari, jer nekako ljudi gledaju akcioni plan kao izvor finansiranja svojih projekata, što je na neki način možda i okej za neke nevladne organizacije, ali trebamo prvo da počnemo da je to plan akcije sa jasnim mjerama i aktivnostima šta treba da uradimo kako bi poboljšali stanje u Zenici, ali pa i u Bosni i Hercegovini, i da na taj način krenemo da svaka organizacija, svaka javna ustanova da nije maksimalno svoje resurse, da pokuša da nađe strane investitore, strana sredstva, naravno i domaća, kako bi se to ostvarilo. Politička situacija zaista ne treba i ne smije imati utjecaja na implementaciju ovog dokumenta, za kraj ističe gospodin Bihorac. Volio bi da ovaj dokument ne postane mrtvo slovo na papiru, da se zaista svi oni koji su bili uključeni u izradu ovog plana i svi oni koji su čuli za ovaj plan i svi oni koji trebaju na neki način i da ga promovišu i da ga sprovode, da to napokon počnu da rade, da se stalno ne priča kako je smjena vlasti bila, pa kako je promjena vlasti, pa kako sad trebamo čekati tu ispočetka. Nas to ne zanima. Akcioni plan je dokument koji usvojila dakle jedna institucija i to nema veze ni sa kakvim vlašću. Treba dakle svi da pristupimo i da realizujemo mjere kako bismo poboljšali stanje djece u gradu Zenica, a to na neki način sve nas vodi ka jednom konceptu grad po mjeri djeteta koje mi težimo već u zadnjih 4-5 godina i nadam se da ćemo u narednih 4-5 godina uspjeti da od Zenice napravimo grad po mjeri djeteta. Evo, mi zaista apelujemo na vlasti da zajedno napravimo grad po mjeri djeteta, jer ulaganje u djecu jeste ulaganje u budućnost. Ulaganje u djecu. Pravimo kratki muzički predah, slušamo Gary Jules sa pjesmom Mad World, a onda se vraćamo u program i donosimo pregled situacije u Banja Luci, Sarajevu i Modriči. Ulaganje u djecu. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression.
inside my head. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Ulaganje u djecu. Ponovo smo u programu, slušali smo pjesmu Mad World, a kako smo i najavili, govorimo o lokalnom akcionom planu u Banja Luci, koji je usvojen 28. aprila 2016. godine, 2 mjeseca nakon usvajanja u Zenici. Razgovarali smo sa gospođom Aleksandrom Štrbac, koordinatoricom programa dječjih prava u organizaciji Zdravo daste, organizaciji koja je vodila proces izrade lokalnog akcionog plana u Banja Luci. Gospođa Štrbac istaknula je da je Banja Luka napravila veliki iskorak za lokalnu zajednicu. Sam lokalni akcioni plan obuhvata sve one segmente dječjeg života koji se mogu rješavati na lokalnom nivou, upravo zato se i zove lokalni akcioni plan. Dakle, on je fokusiran na odluke, na prakse i na sve ono što se dešava, a ima utjecaj na život djece u gradu, u mjestu, u zajednici u kojoj žive. Njegovi ciljevi su nekako podijeljeni na oblasti koje su postavljene široko sa nekim konkretnim mjerama, s tim da je Banja Luka od samog početka kako je krenula izrada lokalnog akcionog plana to u stvari činila i kroz inicijativu koja se zvala Grad Banja Luka, prijatelj djece. Sam proces izrade je u stvari kolektivni produkt. Ovaj lokalni akcioni plan je nastao kao produkt koordinacionog odbora koji je bio formiran u našoj gradskoj upravi i koji je okupio u stvari predstavnike svih relevantnih institucija i sektora koji se bave zaštitom djece. Kako iz Centra za socijalni rad, tako i predstavnike zdravstvenih institucija, policije, obrazovnih institucija, ombudsman za djecu je također bio učestvovao u radu koordinacionog odbora, predstavnici lokalne uprave iz ovih resora koji se tiču zaštite djece, nevladinih organizacija, pa i sama djeca su učestvovala u radu odbora. Također, gospođa Štrbac naglašava da je participacija djece novina, a djeca su i u Banja Luci vršila istraživanja o potrebama svojih vršnjaka. Gospođa Štrbac ističe poboljšanja koja predviđa lokalni akcioni plan. Pa sad neke od tih stvari koje su bile integrisane u sam tekst lokalnog akcionog plana su bile prije svega participacija djece. To je poprilično onako
u svim zajednicama u kojima smo radili to predstavlja novinu i neku novu praksu da se odluke koje se donose za djecu u stvari ne donose bez konsultovanja i od mišljenja djece. Zatim poboljšanje aktivnog učešća djece u životu kako svoje porodice, svoje škole, tako i cijele zajednice, obezbeđivanje osnovnih usluga kao što su zdravstvena zaštita, školstvo, smještaj, dakle one neke osnovne životne potrebe moraju da budu zadovoljene u zajednicama koje su usvojile ove lokalne akcione planove, da djeca imaju pristup čistoj vodi i odgovarajućim sanitarijama, da budu zaštićene od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, to je jedan od posebnih ciljeva, zatim da se osjećaju sigurno i da mogu bezbjedno da se kreću u gradu u kojem žive, da imaju prilike da se susreću sa svojim drugarima, da se igraju, da imaju mjesta za tu igru, zelene površine, u zdravom i nezagađenom okolišu, da učestvuju u sportskim, kulturnim i društvenim manifestacijama i zapravo da budu ravnopravni građani i da uživaju svoja prava koja imaju jednako kao i građani koji su punoljetni. Organizacija Zdravo Daste je zadovoljna dosadašnjom implementacijom plana koji je postavljen i na službenu stranicu grada. Toliko o Banja Luci, a u nastavku pjesma I Believe I Can Fly, a nakon toga vraćamo se i idemo u Sarajevo i Modriču, gdje se još uvijek čeka na usvajanje ovog dokumenta. Ulaganje u djecu. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Yeah.
Ulaganje u djecu. Nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo govoriti o važnosti postojanja strateških dokumenata za djecu. Udruženje Naša djeca Sarajevo vodilo je proces izrade lokalnog akcionog plana za djecu grada Sarajevo. Gospođa Berina Cerimbašić, direktorica udruženja Naša djeca Sarajevo, istaknula je da su aktivnosti bazirane na općinu Novi grad Sarajevo. Naše aktivnosti bazirane su na općinu Novi grad Sarajevo. Mi smo i ranije radili u toj općini. Općina je imala akcioni plan prije 5 godina, međutim zbog promjene politike nije došlo do ponovnog usvajanja. Tako da je općina Novi grad, tačno evo prije godinu dana, krenula u izradu akcionog plana i poboljšanja za djecu koja su planirana ovim akcionom planom odnose se zapravo na sve oblasti života djeteta. Naš akcioni plan, odnosno plan općine Novi grad, obuhvata, dakle, kao što sam rekla, sve oblasti od osnovnog obrazovanja i srednjeg djece, od socijalne zaštite djece, zdravlja djece, sigurnosti djece i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti djece. Akcioni plan u opštini Novi grad još uvijek nije usvojen. Kao što sam rekla, počeli smo ga raditi prije godinu dana, tako da krajem 2016. godine urađen je finalni draft ove verzije. Trenutno Sarajevo, odnosno općina Novi grad, čeka na usvajanje lokalnog akcionog plana. Dokument je u pripremi za sjednicu vijeća, a planirano i lektorisanje i štampanje, te je udruženje dobilo autorizaciju svih osoba koje su radile na izradi lokalnog akcionog plana. Nadaju se da će lokalni akcioni plan biti usvojen do kraja mjeseca. A kakva je situacija u Modrići, reći će nam gospođa Gordana Vidović, direktorica udruženja Budućnost Modrića, nakon pjesme Words of Truth. Ulaganje u djecu. Words of truth, give me hope now. Words of truth, and blow the rain. Words of truth, see the world now. Words of truth, please come again. And blow the rain. Words of truth,
Ulaganje u djecu. Udruženje Budućnost Modriča, sa čijom direktoricom, gospođom Gordanom Vidović, smo razgovarali, također je vodilo proces izrade lokalnog akcionog plana za djecu opštine Modriča. U Modriči izrađena je analiza koja je poslužila kao osnova za izradu lokalnog akcionog plana, na kojoj je radila radna grupa od 11 stručnjaka koju je imenovao gradonačelnik. O situaciji u Modriči razgovarali smo sa direktoricom, koja nam je u telefonskoj izjavi objasnila zašto lokalni akcioni plan još uvijek nije usvojen. Mi smo predložili, znači radna grupa je posredstvom izvršne vlasti u lokalnoj zajednici predložila usvajanje lokalnog akcionog plana koji je bio tokom prošle godine, tokom 2016. godine bio razmatran na sjednici Skupštine opštine, međutim zbog, moram reći, sujete određenih profesionalaca zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, a ujedno su i odbornici u Skupštine opštine, odnosno to se radilo o jednoj osobi, taj prijedlog je povučen i mi do dana današnjeg još nismo nikako uspjeli da ga ponovo stavimo na dnevni red. Sad očekujemo da ćemo krajem ovog mjeseca na kolegiju, takav je dogovor bio sa predstavnicima nekih političkih stranaka, da ćemo na kolegiju predložiti da ponovo lokalni akcioni plan za djecu dođe do odbornika, odnosno do zakonodavne vlasti gdje bi bio ponovo razmatran. I u Modriči se izdvajaju velika sredstva za djecu koja nažalost ne prate realne potrebe djece, istaknula je gospođa Vidović. I moram reći da opština izdvaja prilično velika sredstva za djecu, ali to nisu prioriteti djece. To su prioriteti koje su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na osnovu svojih nekih analiza i odlučili da finansiraju te aktivnosti, ali izdvajaju se prilično velika sredstva. S tim u vezi mi smo organizovali jednu tematsku sjednicu Skupštine opštine Modriča koja je bila vezana za lokalni akcioni plan za djecu i iznijeli smo sve te preporuke koje su uvrštene u lokalni akcioni plan i znači apsolutno nisu potrebna dodatna sredstva, nego samo možda realokacija nekih sredstava tako da bi se one potrebe i prioriteti prepoznati od strane djece, ali i odraslih uvrstili u lokalni akcioni plan. Osim finansijskih sredstava koja trebaju biti u skladu sa realnim potrebama djece, jedan od ciljeva lokalnog akcionog plana u Modriči, ali i u drugim gradovima, je osiguranje što zdravijeg i boljeg okruženja za djecu. I osnovni cilj donošenja ovog plana je stvaranje što povoljnijih uslova za život djece i porodice, za njihovo zdravo psihofizičko odrastanje i uključivanje u društvo i participaciju u odlučivanju, a sve je to naravno u najboljem interesu djece. Princip najboljeg interesa djeteta koji je opšte poznat trebalo bi da na odgovarajući način ugradi i dosljedno primjenjuju u svim zakonodavnim, upravnim i sudskim postupcima i tako dalje. Znači sve institucije koje rade sa djecom bi trebale da budu u funkciji promovisanja i zaštite prava djeteta i domaćih zakona, jer time osiguravaju zaštitu prava. Ulaganje u djecu. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije posvećene ulaganju u djecu. Lokalni akcioni planovi samo su neki od alata za budžetiranje realnih potreba djece, a kao takvi, još jednom napominjemo, ovi planovi omogućavaju definiranje potreba djece, plan djelovanja nosioca aktivnosti kao i indikatore prema kojima se prati nivo implementacije plana. Za kraj slušamo The Real Group sa pjesmom Words, a u sljedećoj specijalnoj emisiji serijala Ulaganje u djecu govorimo o obrazovanju, istraženoj oblasti u okviru ovog projekta. Do narednog slušanja veliki pozdrav! Ulaganje u djecu. Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity spellbound words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words, regarded as
as a complicated tool created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words, find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, fear them. Words, transmitted as we fitted from the start. Received by all and we're sentenced to a life with words. Impression on the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside your head can come alive, Esther said. Softly, loudly, modestly or proudly. Words, expression by the living and the dead. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words, find them, you can use them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, fear them. Use them, say them, hear them, write them, read them, love them, fear them, find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them. A letter and a letter on a string. Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost. Djeca imaju vitalan značaj za budućnost svake države. Zdravi i obrazovani mladi pojedinci postaju odrasli ljudi sa izuzetnom snagom uma i mogu se nositi sa kompleksnim zadacima, doprinositi ekonomiji te podizati jake i uspješne porodice. Zato trebamo ulagati u našu djecu na vrijeme. O značaju ulaganja u djecu govorimo u serijalu specijalnih emisija Ulaganje u djecu.